they want say kakra. Oh wow. I see. Question penny sir. Name queen. The work can say. And they say the UGDA you Christianity. Nana Muslim and a Muslim and Islamic some. Emudiana UGDA or the MFA. With us it. Okay, we did the bone in the day. Ever more doman kuma. And then a manina say Obi enya bre. From my young home down doman kuma. And more domane and habine in the near home munkras as more good na and so down doman kuma. Inti yede na sema odoman kuma na ye chichemu a na se obia ebegene de ene wo mo soso a omo ba ya nsa na yeba omo han ni kura omo honhom ni kura ne ye nananom samanfo ye fruma a ye kura yi na to omo de so ye so ye de beto obi de so inti ye inti min kwati omo Senator Jubedi yase. Enti yede oboni die na se be modoman kuma ne yede ama osoro ne asase. Mframa ene epo ya toye etifi anafo. Wa wo fi asase ase won osane free soro. Ene tumi kese ohwena ene iso. Eye ukuada. Abi. Na yede na se kese so ama wow, so out here. Sir, we pepe, and they want to swear war fitty fiddy. Near the Nasia so ama won't so our hay, or many bread am I. Enquire who means so no. Na yes, so yeah, done as a pa. We what's a yen and a granted in Bible, and answer or the everybody will be good to me so much. What's an anchor? Or say or the air na say much yampon and then the dog walk money na body na titru suwa and frama in ria asase and near Puyatoya na phone at TV say and then consume ye or the bankma a yukwada to be this was say and the order so no more home by well if your hair no or the bankman should out sounds soon a me amico fierce bontia you be the chairman or the bankman shami famous also on the boya only freezer chichime afidie ema ye yesoso unya ye ufim onso odomankwa enhira wo mo na ene dwumadie ye beye enye futuru ema ene me ewo eye yasetrem nti hweyampo onto super engusumaye ena se wie akra nye ni nyina no no sia ene efa de efa adisuem ohebe da se na o boboso no na de dikan ewo afimu ye pese ye kire kakra ye pese nipa dodo na ehunu unhu a na ebema onioma ontoto ye esisi kakra afimu enyoma bibiro hono ma ye nti ase atochima kakra ho se wona wodan nananom som se wo yekremo se wo kwa sori se wo de ozu nji bibia ni na anam hokra na e wo so hu se adekon efe no okra na adekon a ye fe ne saman okra ene saman the soul and the host na adekon a ye fe no honhon kronkron the Holy Spirit na impempi no osom ta wiewia enioma bia enye wondia eye osoma e wasasi so bia anyeba bia enye wondia da hofri tete odoma nkoma so wo be fa person kire se wo no de bae enso na entesa won ti ebe kire ma fiti okra saman na yapako wie adekra ye fe no honhon kronkron ibi mu fe no Holy Spirit ibi mu fe no Holy Ghost se spirit se ghost emu dia hin enti no na ye be kire mo ho na ya mamanfo ntiase na duro ho mesa kan bi o se me ye de ya chechirefo
okay na yesua de me no mendan Christosum ne menan kremosunam da nananom som eye abode no yenim ene mpempenso a yedu abode nim na sɛ de te no yehu sɛ bi ade no eye kokko na o se wugidi kyerɛ o sɛ eye ahaban mono a eno de obi anhyɛ wo so ahu e wo sɛ de wiase no eti ankasa ena wo sɛ de wiase na tema wo okay nti sɛ de open no fa na saa ena de ye kyerɛ so obi anhyɛ obi sɛ wo nsom sɛ no kwetu do sɛ epusu wo kra fa sɛ ye wasum de da no problem bi atena so nti ye be hyase ye ka okra ene de ebe manipa asuma yo mochiwu kakra adena ye fe no kra no ho ana nipa bebre eyo mo se eye saman na ntesa niye mu pa okra ankasa ene ye nananom hu ye o mo frɛ no otwedi amponkwame okra na team na se ko fikra me kra ko fi ko se le sira me ko fi Asubonteng no oni twedi ampon no otwedi ampon na de ya kwa me ba ye ne de no eye nipafu bi eye duanafo ena omo tu omo de tu omo se otwedi ampon eye duanani ena omo hu se duanafo kura eja a eye han no wo a bibie mabodie mu no ehan edikan enti no wo fa ne se otwedi ampon ade bi omo de tu omo se ebusuani nyina omo pa na oja enti o se otwedi ampon eye duanani oye kwame enti eno de kwame ne de yamfa nto nchen ye ka otwedi ampon se adua kese na abodie nyina da no ekura abodie nyina no se adua kese no obroni fa ni the tree of life ene na yeve no kra no na ye beduedue mo hu okra na sumasem na ehimo hintasem so ewiase nyina abodie nyina se wo hwe ni yi a na wo nyini wo maduedue mu obomega so ye investigation afia se de abodie ne tepa di se dua se de dua te no ne se de dua bo na brabo se de sinyini fa se de na bosu te no sa na ase abodie na akoye abodie no won krabata te se dua yi eso aba ewo enhaban no fifi so a ewo hini ene gitumi ne no bi ehan ni sum nti ayese dua so ayese dua edua ne gi ehan owi atumi osan so gi osane de na wagitumi fufuru bi free form abodie nza na waye ne ho so I see nti no bon say Jew for sumo Christo sumo Muslimi sumo Buddhist sumo won wa bin a wawura abodie no mu ye no wo friend the tree of life so if in the tree edua of life and our nipa dua no enso so ho enti ya ka okra yen enti asimu no ase ni amamre tete ye wo mu no yese okra no do se yese okrae e no ba wi ase bebobra eni tini e fe no se okra na with the word okra na nkasa na eye tete akankasa wi na ye kan wo Egypt okay ba ancient Egyptian language na eno na ye kan say ye di wura na nanom somu deeper ye bo say din okra na e krakra the word ni ye krakra ebi mo India for no fere chakra ese o se ukundalini ni benyini ama o chakra ni mo ebie chakra yi ye ne na nam fe no krakra so ena oba krakra ba I say kasa no nya kasa ne ye kan te say kan kasa ye kasa ye di wura sunsum semu a tetimire mu pa no
na sunsum sem ni mu kwa wona kasa ansa na akankasa ni aibe a yekeka kan obi aka bi woni fie na so uwura temple a uwura pyramid so a na ne empanifo no ukosho mase na wo gentete a wo kasa ya de tetewo so te hono ifi wo kasa bebira yeka no ana ho ne fi so ebie pia kankasa ebie pia nkran ebie pia yoruba ebie pia Igbo Hausa but before kasa na sanity na mekane say on say wo fa body asisi yen abodi ya yikurai bibi ayewe ye ka abodi bi ho a obroni si solar system so ene wo planets ewom ena planet bi adi entintima edabi na saa particular eda no owia no na kire so enti no to say in a layman's language no you better say from Sunday ekosi Saturday correct now so say eda ni nyina no tumi no planet ni tumi no enam owia ne nedema to owia no ene ye bibia owia no owia na ye bibia ena planets ni nyina omoda owia no owia ni kura planets ni nyina ene nkwa ene abrabo bibia ekoso ewo nature nim ewo owia we nase na efe ni wiase tie ka wiase a enya asase we nkwa ewia we nase owia na odi hene no na hene yemu nyina aseni ene efe ni wiase wow nti enya earth nkwa Mars kan Jupiter kan osane kan ni nyina kan ho ni nyina na ye wiase na hene ye no nto ai se man hene ena planets na koye ni nkonya omohyehyɛ nase omohyehyɛ nase na sedi hu no solar system ni owia ni nyina no enne ye fe no okra beba o eye owia no nase emma na ye hu wo mu na as planet no wo mu ne okra no ye fe no okra sana tete no enyame no mo nwene isa nipa yen nipa yi saa no mo nwene no saa no mo nwene okra no saa no mo nwene nipa dua yi nti ni nipa ye wasa sisu yi ya sha body ni nyina sa atade nti tumi a ye adwuma wa body mu nyina ye adwuma wo nipam nipa nko na wo saa akwanya no moa ne habane ade omu enye omu nyina no mo sa akwanya no nti ye nipa yi ye ni kura body ni nyina tie ka se ya bo se nyame bisu ene ne nseso I see na ye hwade e de mfaso de na nipa nya firi okra no because ne na eja wo hwa oye owia na eye planet na se eye ni kwabata no wo hwa edinti na obedwene ebefa eye planet ba ko to bisi se ebi asase na oma asase edi nanim kan na odi ni nyina eguri mu se ba ko ena me a good question pa se me chiro se abodi ni nyina ene ye okra no ene form okra no sa into bon se nipa wa wura meditation yoga mu deep no ubon se owia ni ginaye ewoyemu osrane ni ginaye woyemu planets ni nyina ginaye woyemu se ya asasi we ni ginaye woyemu Mars ni ginaye woyemu Jupiter ni ginaye woyemu Pluto ni ginaye woyemu wala se den kura bio planets ni nyina Saturn ni ginaye ewoyemu bibia epo ni ginaye woyemu nnua abotan directions ni nyina ni ginaye ewoyemu sa enti no te sese de yen me no uti hei ni pedua ne ye adwuma o ni pedua ne ye adwuma o koso ana ni pedua ne ye adwuma na ye adwuma no sisi se ye udidi ni o ma bi koso digestion koso eni de wunnim de koso wo mo susu e koso
listen aduane kura me di ni kunu ifira asase bi se e dia emo na ekom no e ya asase bioma wonum nsuo ohome mfama ni nyina ye adwuma wo mu nti ye adwuma wo mu no wontimi nka se afei na emo na me di ye no ne mra so a odi nipadua no so anaasa afei na mfama me home ne mra so a odi nipadua no so sisi tumi nyina ye adwuma nti wunni de ekoso pa won na wahu se ene na me si hei won akoma ye boy menim kwan fa so bo na nso so ni nyina ye adwuma e ka bo ma ne ye adwuma eni no so ye adwuma ehwene ni wa vire na wontime home anu ye adwuma adwene brain na dawutim ye adwuma bibibia ye adwuma na adwuma na enioma na ekoso woni badua no ekoso abode ni mu sa intina ye kire ne se emra bi wo ho se as above so below above so below de te wo soro no sa na te wa asase so enye osoro sei ne ye te wo abode kese enim no sa na te wa ha akomanim na ye hwa de obi beka se unsem o kan bi de menye sunsumni na emum no unsem mu oduma me aburo adwene ntiase so se na nipa no abode ni be desu ewo nipa due ni betimas se awia kura ni miti o se asase ene me nan ana ensuo ni mefu ana emframa ni me hone it is se nipa be unse sa abode no eno ane me na we na da su se owia ni asase ni ti afina ye be ko afina ye be chirimpa se de okra no ete no won se okra no yakane se enini nyankopon ni su sana o ma ya ti ase ene nseso ye ka nyankopon a oba ade ensunsunye bia na oba ade ene abode no entem abode no na da ho no universe na nature na wo ho no ye di ye ni hui ye timi home ye tin pampan ye tin nka the physical universe na nkasa no eno no ye be kan say your body ready wow oba de the physical body no so obi be so ohun Nyankopon a eno ana otimu no ne ready no ogina so no oba de no o forhwe na ade so ugura tibia foforo ti me be say me chire mu biebie mu physical universe no your body and the body into physical body way a part of your body and the body wow ena de wo friend okra no eno nso so wo kra meme kra dua ne kra nsuo ne kra mframa ne kra moa ne haban ne nyina kra osnane ne owia ne kra ensroma ne nyina kra planet ne nyina kra ye kaboma e obade kra it will say God is many but one dodo ne baako ne dodo no se die na afem so da enti no afi yenyan body no Matias afi abenya okra no na afi home no abode ani nyina home anse de be ko home no so ma me musa se ene nipa de se nyina no inim se ya adwen ya kuma ene ade esombo emaye enipa ede na kuma ene hwehwa ade enipa de na adwen ena ni nani ene kasa ewo eye asase so ene o ma nya ntiase se owia mpo ene hwe ade ni nyina so abode ni nteye de na adwen no ene ne ye edi ye kita hundie ewo ye obo ade enwuma mu na owia emmom enso na ehwe so owia no yemu no eno ne ekura ye se ya adwene nti owia ne kan ketitiro ani adwen no yes won say owia mahan han ne mautimi etu anamo sa ye ka say ye kan kasa bi mu say menti bibia se na me bi so am say enlighten me on this ade e kire wa adwene utisum wonti ase ba wa behind alright inti owia ema ehan ewo ne dwumadie
yemu no say am ka say ya hye ne sa atade ne ntia wo so hu se de abode na hu no say de sifa ya adwuma wa ha so ho what you say enti adwene a ye de dwene ye de fa adwene ye de susu bibi ho so ye de tu anamon what you say ni enu yi eye owia tumi eye owia gina ye Batampa yes say ye bufu say ye serio sa atenka ni nyina no eyosrane so nipa beti yaw obenye sun ohama ne wokum nyina ma adwen no atima brase no ono ne osrane no nti se yenim na sebio obi beka bibi kire na asem na oka kire wo no wa ma bad news so then I will process say I want to deal with the bad news. Osrane no ne bedi kan ene owia no owia ne ma reason say no we nya asem de sa na enya asem de no e wo se wunya atenkan ne maachi ene no osrane ne ba nti wote asem de bi na ye good news a osrane tumi no be ma wo edi ehurusie asre se wo hwe bibie nim sike bie nim ma na wa moa ade ne ma no nka wo se nka by now na nka won sa aka wo check your logic no by now ade no nipa na disappoint o na emotion na ba disappointment na afi na wanyinya wani enti na eko ese enti osane ne wo benkum owia ne wo nifa ese metini yi a onso oba kopem anaso okọ eye awo mu a oti ya owie nso a hotono ma ne giere epie nti nka osane yoba ni nyina oba su bema su nti en na ye nananom hwe o mu so sa tumi we de we a eye na dwuma no eye ba ko de na nso eye na dwuma mienu so eno so ye mra bia ewo abodiem se bibia ye mienu na eye dwuma bom nti no de eye osane tumi no enu no kura nsuo ena de eye owia no su kura eja so ho nti na wa hu se nsuo ni eja tumi no sen ne fa so ye dwuma wo ye mu ya kire mu baako ofa baako ye wadwenwene baako so ye watenka ofa baako so ye se o calculate o plan your thoughts teaching is here because I call radio wadwenka se pa wo na za call radio wa ideas pa one ne fa adwena wo nyansa adwemu do mo papa bi say ko Facebook nte de ja na obey obere ponti yen kan se sa adwena top idea oyowia ne ma usai how to calculate to destroy to elevate no and sana osane ne de ne na creativity wow ofan ba kwasa da tenka no on say ubetimi apply bibi wo paper so akasa ebeba ne so be hwe osane no osane tumi ne esi we creative power so they say ya fa adwene say yenyafu efu ni ebeye no sika kura ni ho ni ndie kura de beye fu ni ho ti sade ebetoto ya namo yenko hu papa we yenyese ye ni bi na nzo no ye kwa yembere ye ho ase na eja yenkasa boko no hu ye mobo nti sa creative way to achieve something no osrane me da say osrane na na party na oten nka papa mi so sunsun cheche ni what eya asem okay edosu ko we ajisa obadwemba na oti ase na shere so djuma ko bi ene bo mi am de djuma die ebro wi ase na ko djuma die ebro mami edusa o se o de edusa special spices drinks na ba etwa so edubra
rentin pepper garlic and or there yes special spice drinky but what else be bi so na also or malaria brew typhoid jaundice and answer candidiatis eduru so no obi wo ho but what else be share no go filling station where swami macro the number is 0500 110 115 0500 110 115 and 0557 009 824. Mama do send you was my dancing ye. Shadow so be say the special special ice drink be boy. And I say special spice drink. Yeah, mama do say special spice drink no. A boo baby o Fred Akaten say a drink na a wo garlic and then pepper. I am bebrebe no. Omo modi answer on say be ke bi no so no so nyam fa so do soup. Ne ekwa ne ko medimafo time da so doctor time da so o say yarewa ben e dey na how but what dey answer be share Cooper's last stop we go akwa therefore yarewa nyina akoda no na obesa yare the number is 0244 774 282 0244 774 282 o say o dey emre e beto yarewa no so na wasa ne ekọ ejaba o say e sunsum last stop yarewa ben and ontimi ensa se sunsum bi how anase spiritual marriage me dey mean can be sunsum say bi how bi abomode ase buhu ejaba nso so wo ye kronom nuam uduru wana o say eja ku first body se me hia o me how nie bomode ase be boa me abra wo friend 0547 149 640 0547 149 640 bomode ase be hia ejaba na osunsum how nyina no waboa yefro kwa ene yakọ enfa mashala heba mesha edrowi yarewa ba kope ene esa so nkomwa no ekofom so nkomwa kofom na untimi empem oyire nkomwa kofom onye diabetes pressure gonorrhea bomodi ase obenye sa mashala heba mesha na atima boama nkomwa no etima nyina nya hoden ase bi obetimi de jujuma enua se even class wo nkwa na waye mbre waye no fo a untimi nya adwuma papa bia se bu wo nkwa na hoden ni mu a na nkomwa no ntimi nya adwuma ma untimi nya bibia na menua na edene bomodi ase obenya mashala heba mesha ni bi abra of 0243 0206 028891 0206 028891 and I say 0546 672 727 0546 672 727 Shanson eguso a yebobo ne kakaka o ye ewiase ena okodwumedi nso ochiche ni the spiritual teacher nana krantin ena yini ni dwumedi no say ewiase ne kuta no ekuta ade nkrabata miensa o abode ni mu okra spirit and our soul ghost beboa and our home no omo and the war abode mu omudi abode no tumi nyina na asem bi okan ya ebro adwene nti ase say hwe okra no ayetie mu no ono ne ye twejampo no o de yi kwa me nto akiri na enu nsem ba ho ansa ono ne okra no ono nyankropon otumu eti abode ni mu de kwa be so no be unza ampa okra oka humbi ono ne abode no na abode ne nyina so ti hu eno na ma hu se ampa twejampo ono o se nante nanim ne no nyepe kwa be so no betimi na nante mo ni nanim ayepe ade se hu abode ne mu ntiase eno na na kranti obo modi ase obo mo so wonya ntiase no na so wonya waprobo mu ntiase o abode ne mu hu abode na hu ano no na wa ase betwa so na di oka no odi atwa so akra manenko onye me da se ye bebo okra ntofa kakra ne akọ saman no ne be person kan ne yenya ntiase e okra na ka e fiada Matias wo de ye ntwa so me dikan ka se okra no oya body ni nyina ma me ma mfatu hu we as you go school you go share math geometry circle properties of a circle you see ebia dimensions of the circle pi r square ni area pi r square obi obi bia on do so wa go school
oko primary school kra no enu say circle ni area Paya Square yeah say circle no isu ase den ni area ye Paya Square say sun te sa body nyina kra ni area ye Paya Square ade we na mese mi chiri mu say okra no na ye hu ne say wa ha no well ne properties the same as abodie no ene obade Matiase ye twa de wo ka asem bi wo asem a kire ma adwene menti ase so ene se wo se bosome no ene yatenka eye abrabo mu no na metwe ma adwan ba bibi so wo ye na nanom sumu a bosome bia wo adeyo ye wo da esuo to a ensesa ada ye wo da bi wo ye bia nnuro ba bi ase bi ewia no tugu so a ehye ne munyam enti se o mama te se adwen ene ne owia no ane atenka no so ne bosome na ne se bosome bia no o se yehu eye atenka ewo eye abode ni mu ana na bi na tia ne se na me chiem se bosome no ni tumi no ne na edwumadie no edoso ofa baako na me yense ya atenka enye ye munku amwa mu ne nyina wa atenka so ho na no ne ye fe no brofo beka se feeling all right and the emotions no so aha na ade baako ne se ohene se bosome no de ntia me nsusu ya dan tem no won se owia no a ejina ho ma enhyehyeye so se yimu no krampo no ye de fa adwene sa ye de calculation ye de fa plans obi timi ka se ma adwene ayehye ese owia ne ye na dwuma ayehye na ukotro exams odwene ye nsi so question nhum so na wutim ayo hyehyeye adwene wa hye ese ejane ye adwuma enti na one thing say me fa adwene se ade wi na me pese meye owia tumi afa kwan ya me fa so a ade no de me adwene ebeba am kasa because se me fa ho adwene wo me tirim nwa o se ne ebe ya ebe firi me tirim na be si ho se dwumadie na nini mawie no eno no srane no ne fa plan na owia no de aba no I de said ye ukosi dan na wo drawings no owia no na ayo sa enti contractor no enne yo srane no no be fa ne league besa bia na de e wo drawing ne so no ubomu se ne si ho no eno yo srane no na said ye eni tina osrane ne ye obata ye obasu if he say the same kanipa mu krampo no obema de obutu so a no wasore de aka no bosome nkono na oba no wanweno nipadua fofora ma bilase se o ka sa ade a empelifo ka se empelifo beto asase na asase beto nsuo uso twa asase no wani panyini no ye hwa body mu nso a emema do nso ten se esu etere ne gugu efa ko ese tade se epo ne pozo so ye hwe bebe epo kese pa da nso so a eyoba na me na nanom pelifo ka kire me se kofie so hwe abode mu nyina hwe free nsuo mu ebi se udo so kora na tade kese ba ko pe na ko hwe ye oja pade nso odugu sa tade ni mu a obenya fro ba mu edi se ne kwa pete se busumi mu na se bi yetu ye di free ne free busumi mu a ade nya tade kese ana epo kese e free oba mu ne nya eba e free nsuo ena na me kire wo se won se owia no ode ne nhyehyeye ba na osrane no ama ne nhyehyeye owia ne nhyehyeye na abamu so enti no owia boda bia na nso so bosome no wo se de odan ne ho bosome bia makoma akudumie no so what they say ni nyina no ofa nhyehyeye ni free owia ho se bosome wei ojina adwen owia wo bosome wei wo nhyehyeye ne sen no sane na ye no amana bem enti yenye mu no ipo yenye mu no sa ne o we dead o so ya adwene nkoso bosome bia wo se de wa brabo eye I see ese bosome no okwa no ko gini nimdie no no wanwene onni ejana body no if you ofa body ni se fia oni fie ni ti so what I say
and osnane zuni ono hwefi ono ba penin ana ewiane ebusa penin nti nkwan bi sika no be ma ne beyi nso so eduane kwa ebe no ano be ma ne se mepe fufu a ekwan ba nso na fufu no beba nti maame ne ne beye nti no ane se me bo akoma 50 cedis a ono ane ne ku obefa so 50 cedis be edwuma be so obia be didi nti osane adwuma de so pa mo eto esopa dia ye hwa se ansa na ekofa afrefo no empempi no ye na nanom nim se ye dan nsuo enti eye den na osrane no eni nsuo no ana nsuo dan osrane eni osrane na dan nsuo emba na bode emu esipeyo aha me da say ye kan nsuo a nsuo ya bode won say tumi enum ena obad eye yakwana say obad ye tumi eye nkwa no aha eda na di wotumi enum eso nti de yen ti asie mu no a ye wo fom kakra ye be kan say oja na nsuo asase tumi mframa ansa na nkwa home eno no ye mfa ne se oja tumi ba fom a o baby a o charge no na nsuo tumi so ba fom a o baby o charge no ena asase tumi ba fom baby o charge no nti no ene ye frɛ no esum ana sunsum nti no de esum no tumi ni firi mu na apie han mu nti no oja mframa asase ena den bio nsuo ansa na baako ene na ende ye honhom tumi no ne de eba be ye bibiye ene be kan nyina bo mane ye peyo ha nti oja banweno onipadua ni nyina dawa nsuo wom nsuo tumi ye adwuma wom eja tumi ye adwuma wom so mframa tumi ye adwuma wa asase tumi ye adwuma wom ta se kai si ho na oji bibia wom fuwa wom se one turn ignition na enye adwuma da di se ja no ebe kanyan ka ni nyina na ajeso no ene ye fene se ye ho nkwa ho me na ana se yesum no ona ye ita the ita into fire water earth and air and ita that is the spiritual element, that the source. Yes, if you so friend sir so if you friends are the my friend so na guy and say no to me na wabodi mo ko from abodi energy and wording free ho so san do na be my friend source no so what I say indeed that to me we nyina ye adwuma yi ansa na ejinaye bi wo ho no ma wabodi mu a eno no na ehwe ema tumi no enum yi eye na adwuma yi pa ntu behwe owia so owia ekura eja so ene ehan osrane soso okura esum so ene nsuo so oba wodie mu won ehan ni ho esum oba wodie ehan ni ho esum ni nsuo yes ni tumi no ejina sum no ebi bonu beka say potential won wa kan ye etina oba ye papa ne bone no be ma ye ohan ko ano o do oba be ma ni so yes sanity obusia the great teacher the spiritual teacher yes sanity an ko do binya no wa ya say na ko so say you be we YouTube so Asubonteng TV sa say the ko TV so ubonya home TV so binya ho free 0244840108 0244840108 and 0205500215 ama o se obu a ebe obi a mechia sana we ayo enso so o crew from me kire da ban crew from one eye ma de nyina ama free aha mo crew from be obi a na me sha wate e se de dan da nyina mo free me na yidi nkomo no ma je o su wa tonsu soft magi ebano soft magi wonye ne baby call ebano maji so free abuchaba maji baby obi ana obade tumi mo ho ban inshallah o adfefa o ye ma be bronya bremor ena chairman Kofi Agyei osuso South Africa osuso padwuma di ni agro o hwe no YouTube dan nyina no me edi nkomo South Africa fo nyina me chiawo titiri Johannesburg aha me
nchamu nyina no odofo ososo wa wohwe me so me chiawo na oso betima badwuma die so me nuan wa pro bebrebegu oso wadwen kyerɛ ne sɛn na ososo unim fa won abɔde anim ene wa nkasa ni pedua na ekuta won kwa be so kwa na obetima yusu abɔde no etede adwudwuma sɛ abɔde no nyankropɔn na nyankropɔn so tiemu na odi ne dwuma ama abɔde ntimi na dwuma de dia na sɛ die na nipa de sɛ ye hwehwɛ wa ya asetene mu a yentimi ama yensanka hey ene asam kese okra dese nipa de seni uno tumi no tumi so ehwew na obisa sɛ nsuo na di osrane so ana sɛ osrane na di nsuo so osrane no ono na ejuma nsuo ye nyina osrane na hwe so ja so na me nkoso hello yeah hello yes sir good evening my boss you got your location free area to Kumasi me da say aja yakọ enim wada my program now we na manager ho fa that's but the way you follow no it seems like over Asubonteng ka o mane follow kakra anke ntia no fa be also question it to divert program no ama aso no nti wada ma ama kakana ma yeso extra agent kana pinyo manyane sa obefa ni de nyina ye dem ofri nti bobode an se obeboa no so sponsor no oba nyina no kwacha de efe so atase nti nti na mam so be divert nti unya kakra am de kakra she butu so betima ko hinta sem kakra na o de kakra fesi so ibo on bibini openi nyina so openi nyina that boy moment school fees no nkyere mo 0244840108 hello hello me bacho di me presla ekwedi ama two free ye ofidi no ne nkasa why two free tv no hello yeah yanko takwa yanko jo obi ajo so the moment you make a better one, you need to start a couple of places. Now, what you need to be a proportion, actually, you create design a couple none. Or make sure you are what I do. Now, who could be okay on my job as a and then you have to go. 2 minutes kwano na kwano so ne kra so ne nyankopɔ opana die ka to na so fo bo puno wa ase no hello yes me ba chodi ni obi free pacho hello 0204 020 hello good evening. Good evening, Papa. When me last call? Hello, Pacha. Good evening. Good evening, sir. Pacha, when me last call? Yanko enim. Yeah, me that's it. Pacha, your friend Steven Juma. Steven. The block do try the other than perfectly action or that address. What do you mean, sir? Oh, okay. Me that's it. And then Pacha train and super medicine. Now, I can also say, let's say young with your own very good school, ma. If we reach out to the area, it's not association. Let's say 3 million man. You know, the people say I'm not sure that the new kind of it's free and we also from the 3 million man. That's it. And then how that you and some manipulation with that manipulation. So that's it. Martin or telling Cano. Papa, you chess or you soon chichini or church soon adisuya. Obo mo de no preacher na obechiro kwan afa so wanka so nipa no wote onipedua wo kra ene de oso wo ye asetene mu ehu hia se bi ko no bi be harabama tatara katababu yandere yanziria epe masa udi pe sa na woku
ɛyɛ nkwane wo mu no nkwane wo sɛ bi ade a wo yɛ no wunni fa so pa ɛwɔ no ankasa ɔti mu no ɔsɔ ɔkɔ na ɔkɔ pɛ bibi mu hyɛ akɔyɛ no no sɛ akwanti mu sɛ ade a wo yi nimdeɛ bi na okuta ɔsɔ ɔkɔ no ɔkɔ hyɛ fufu no nkwane sɛ yɛ adwuma ɔno ɔbɛtwe ma so akosi mo yɛkɔ minim sɛ wo deɛ sunsum adesua ɛna woyɛ ɛna wo kyerɛ ɛna ɛmoa sɛ bi nipa hwehwɛ firi hɔ ɛmfa na wo na hwan na ɛfata sɛ ɔbaa do besua deɛ ɛfiri wo nsɛm bedas obi atumi besua deɛ obi atumi besua nimdeɛ deɛ yɛ sɛ ɛbaa yɛ sɛ yɛ kyerɛ deɛ na kora 6 years kora timi ba na akwa utimi tia akwa sɛ gya no gya nkwa deɛ ne utimi sua deɛ oh I see so ana pempi nipa bebre no dia na ye omodin pa e die wasua dada no no agye atum se eye no kore no o gya ato no afa de kore no na ne den ale kromfo ko wiade na wodi ato no o sa ho no se bra wo de ma memfa we nkofie me wiade ebiem na ne den eno so de obi antimi nhye wo ma wo nsua bibi foforo o telephone number no 0557 81 0676 0557810676 eja kwanten number no but mo dia so be share punimpu na mo sua de osunsum semu na wada ma adentina boso me no oye premansa na deja papa odo no sabi oje ni die free no nyina no o ma ye hu na ni monyam na no de o fa biase nyina bo obo ade odomankoma tumi a ye hu no se de sifa ye dwuma se obi ahu odomankoma da na so ni nyuma die eda di se ono se de oye na dwuma ne activities ne hu na ehan aya owia tumi ofa abode nyina tumi ye dwuma abode mu nyina ofa ne 100% a owia tumi ye 20 otwe no ho owia tumi o di ye dwuma 20%. I see osrane 80%. na osrane 80% a omumbra se bi odomankoma ne omudi dwumadie no ense sa ada nso mbe wura eye nipa duawe mu a na o masesa na bone ne papa bam ne mo ye fesi a efie na be yes anete mama ko mama edi sa one ne ko twetwe ko kakra mama edi se yo se wapomude hia ne papa momodi an se ubenye ne ndori bi etitiru eye edusa natural spices drink ni bi na so wo bisi immune system no ye ko mama edi sa one ne na twetwe nkomo okay edusa prostamite capsules na dwuma ye se prostate obi o Johnson tentem obi o Johnson awo chem obi o Johnson eme na enidwa so ye clinic nko a emema yema me say obi too careful ko for bia beto o say obi too prostamite capsules this is the clinic your centers here 9 Kumasi your centers miensa Accra your La Paz udu La Paz Las Palmas anachi Las Palmas enchan we go office nachi won ye wo wo go sunyala ye New Town ena Kumasi wo swame magazine Mercury UGC ena say wo swame main swame so e wo ne wo Mercury numbers na go number why the take me the producer say 0500 okay 110115 and 055 700 9824 that's the correct number we free mo bia products go gonorrhea dey wom syphilis dey wom diabetes dey wom ya what typhoid dey malaria dey me say no need registered by FDA na enye ni na wo dwoso bebe wo clinic ko fi me sro ade we ya obisa no wasem ebisa natural spice drink so product we ebisa natural spice drink wo to a wo beti ano te say de wakwakoto anom ne bia wodwaso anom ne bia yinim wodwaso bia ya ye no no wo beti ano te sesa say wo ti ano a wenya ne say na kono bi yi mame meba ibako debi me pedi wate ano a it is na wow in the park me no peda park no na wano na edusa natural spice drink there the elisode mu enti a ewade nam so na ye kofi na mba be kan fidi kese yeso on se covenant
enti adeɛ betimi aboa so wo be snowful heat any adeɛ bi e containing antioxidants e bi ewura mu anasa antimicrobial adeɛ ewura mu na ye research hu say ye natural spice ye die e de say rentia te say rentia we ye vitamin prekase akakaduro efam wisa garlic enketenkete wediaba na sa enema ye natural spice ye garlic na dato an ene sa ye natural spices ni ade no e containing antioxidant e containing antimicrobial enti se odi ko system ni mu a e kum sa emowa no na e bomb our immune system is very strong enti oba inde me ya na se me nu a spice ye bi e na me de kuntu kata no am de me shemu e na opun ya ma heat na wo sa enti a pepper fami sa kaka do na sa enema nema am de herbs kakra ka wono e wura no 3 days come the way when we are no amon bi I see. Oh, Papa let one. Yes. And na ye bi candy. You have to say the treatment. How your clinic? Serious. Of people na make a say. Ma me ba. Me say me ba. Ah. When you say yes, na wa so we unti asa mo ya kwa gesi boku asa mo ya kwa gesi well no me say akikaduro power garlic no na asa adie bi wo mo asa emede ade natural. I don't say natural because sugar honey it's one sentence so what oh it's about sana na ye we bas ade ye sua hunu a I ko hu ehun ye etimi ye we na has say ye treatment wo ye clinic to be obebia afede wo ye patient on my clinic no wo na start say wo ma do dia e na ye nya bi wa na ye say ba clinic ansa e na de ye kama e na ye de ko FDA na FDA no de de ko na nya wo me to machine so apa you immune booster anu den na ma me hwe wo ko na all the ingredients ni nyina yes anya ni nyina wo mo so anya ni nyina ye de yes ana de odi esi na I kwa wonti kakra na de bae ye ntimi fa ni nyina wonti sa enema we ya nema kofi se wodi ko omu a eboma we immune system is very strong obi say ma bi sa na immune system wa ka ye de ba de eye nkwamwa eye body soldiers nya minim die mo no wo boni pedua ho say yare wo ho mre ye wo ho enti wo sheda de asafo bi gu ni pedua mu a wo na dwuma wo ya ne say